गोंयांत नुस्तेमारी बंदी चालू आसतना वेळसावन दाणो दर्यावेळेर रापणकार बेकायदेशीर मेकनायज नुस्तेमारी करतात म्हणून गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन इश्यू केला। बुधवारा नुस्तेकारांनी कोफुसांव केला ताचेर ते उलयतात। 20 हॉर्स पावराचे मोटर तासांची जाळी फक्त नावाक रापणकार नुस्तेमारी करतात खंय बोटकारां भशेन। हे चोवपाक गेल्यार इल्लीगलच जे आयज कांसाले चलता तुका हांवें पयल्याच इनिशियली सांगलें आयज कांसाले थिंग रावन आपूण डायरेक्ट भितर वयता ते वायलेशन करता आनी गव्हर्मेंटाक जर हे वायलेशन करता तर गव्हर्मेंटाक जर कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाक कसलो व्हॅल्यूच ना की हे वायलेशन ऑफकोर्स ते वायलेशन करताच की मेकनायज म्हणजे कितें मेकनायज म्हणजे दीस कॅनॉज ऑल्सो कम इन दॅट मेकनायज हितून ते येयले पूण हांव कितें म्हणटा आमच्यो ज्यो फिश आमचे तुका आयज चोवपा वचत जाल्यार कांसालकारांचे हांव उलयतां कांसालकारांचे कित्याक त्या कांसालकारांनी आयज एक वायलेशन अशें केलां हेजेर गव्हर्मेंटाक कंट्रोल ना तो म्हाका दूख दिसता चोवपाक बिकॉज हे हेजेर हाल्या आतां आमकडे बोटी आम एक जावपा जायना की दुसऱ्यांनी जोडप आनी आमचे जे बोटकार कोण आहाय तेणी म्हणजे उगी रावप वो ते वायलेशन कोण नासतना म्हणजे करप ना हाल्या कितें हलो एक पावल आमी मुखार मारचें पडटलें कित्याक आमी गव्हर्मेंटाक बोलेक वयतले आनी गव्हर्मेंटाक दाखोवन दितली ही ऑर्डर एक आहा ती आनी हे गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्टली हे जे वायलेशन करता तेजेर एक्शन करची पडटली। ते ऑर्डर प्रमाणे वायलेशन ड्युरींग बॅन पिरियड 10 हॉर्स पावर मोटरा वयर अलाउड ना। थिंगा चोवपाक गेल्यार 2 मोटर मेवतले तुमकां एक एक पोन्या दॅट इज ऑलरेडी डबल अलाउड कॅपेसिटी बॅन पिरियडान। सेकंड ट्रॉल नेट अलाउड ना बॅन आहा ह्या पिरियडान। पर्सिन नेट बॅन आहा। मागीर मोनोट्वायन नेट म्हणल्यार तासाचे नेट बॅन आहा ते सोड ते तासाचे नेट घेवन गिल नेट म्हणून भायर वयताय। गिल नेट म्हणल्यार गिल्स लागपा जाय हे तासाचे माग ते करंट माग म्हणटाय तो मॉस्किटो नेटान तूं सांग बारीक नुस्त्याचे पिले पासून सांपडटले सो असले नेट चालू आहा थिंगा हे टोटली बॅन जावपा जाय असले। बुधवारा पोलिसांनी वेळसावन नुस्त्याचो सेल आणि गाडयो आडयल्यो। नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक त्याच रापणकारांनी उजरावन काडिल्ले। ही पारंपारीक रापण न्ही। रापणीच्या नावान मेकनायज्ड नुस्तेमारी चल्ल्या म्हणून बोटकारांनी आता इश्यू केला। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। चिखले रेजिना मुंडी शाळेंतल्या भुरग्यांक डेंग्यू जालो तातूंतलो एक डेंग्यून गेलो मात सरकाराक कांयच पडिल्लें ना म्हूण NSUAन इश्यू केला। स्कुलाचें बांदकाम चलतालें थंय डेंग्यू पातळ्ळो कॉन्ट्रॅक्टाचेर खर एक्शन जाय म्हूण NSUA मागता नाजाल्यार खंय स्कूल बंद करतले। It is sad that the health department and the chief minister has not taken this into consideration. Neither have they spoken about this issue and neither have they even reported a case against the construction site wherein the dengue has been happening, the dengue breeding has been happening. The dengue happened due to a construction site opposite the Regina Mundi school wherein the work was undone and was left for which became a breeding site for the mosquitoes. We have written to the collector today to take necessary action and to make sure that such educational institute wherein there are dengue spots or which are not safe for the students should not be allowed to function until and unless necessary measures are being taken, because the lives of students in Goa is not a joke. Lives being lost is not a joke, and 20 cases from a educational institute is also not a joke. They have to take it up, and there has to be a discussion, and there has to be necessary measures taken by the health department and the chief minister of Goa. If within 7 days, if these educational institutes, various educational, it is not only Regina Mundi, other educational institutes, outside the educational institutes there are mosquito breeding sites, there is garbage all over. For example, a college in Ponda outside GVM's college, just before the bus stand you see an entire breeding spot wherein students go walking. There are many such spots. So if we have located certain spots, and if these are not cleared within 7 days, we will take necessary. The contractor needs to pay compensation to them. And lastly, I'm warning
the education, the health and everyone. If you all are not taking action, we will go and shut the schools until all this is resolved. Because we care about the students. Teach students how to keep the environment clean. Just in books is not the solution. Practice what you're preaching. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.